Sika lang, ti babae ngayon ko ti tayo restaurant. Kasta ka di, James? Ay, Rico. Rico. Nyamot Rico kita, di James. Puno. Dinasa mo lang. Naman dari ko di Puno. Sika lang, ti babae ngayon ko ti tayo restaurant. Kasta ka di, Rico. Bagay ka rito eh. I love you, Anna, honey. Good evening, sir, ma'am. At to'y timino. Kita'y kami pa dito ya. Buntog ti serbisyo yo. Rico, Ah. okay lang. Katugtugaw talaan man. Sorry, sir. Ay, amom ka din o sinuak. Kaya't mo, tapay-cut kay ti trabaho mo dito eh. Sorry, sir. Ala, agorder kayon, sir. Ken, sandak kumamat apay kat. Darasan nga ron. Yeah, yan. Ti darasan na nga eh. I-order. Pili tapay lang order. Ay, matingar Uy, yung yangyat lip ko. uy. Katang medyo darasan mo.